se pripreme i da dođu do borilišta. Ja bi apsolutno da me piču. Ako ovako prvi, znači prvi ga vidim, ovako četna čuča, ona rukom ovako čovjeka. Đukić. Ko je ovaj mali? Dobar je. Ovaj što malo što srede, onaj što sedi ovaj što skače sad i onaj tamo. Treba. Ovo je dobro. Ajde, Aco! A kako vidi kada je ispod? Bravo! Bravo! Tako da je. Opa! Četno. Đukiću. Napadamo, a u igri su šestarice. Grba ovako. O, će rad. Ajde, Grba. Mi se Živković govori. Pađite, on ih mjesta uopšte ne misli. Da, i to napred skače, dobro je. Ima posebnu tehniku. Jerotić skače. Mirina, da smiješ klincima ti. Dobar, dobar. Prvni. Livkić. Ovo je tek prvi. Idemo, šta sad, na visinu? Biće pa... Jerotić će pobijediti, on ima najmanje pokušaja. Manje se lomi. Na istu visinu, drugi put na 48. Sad ću da patim. Šipka. Sljedeća visina 150. Tražimo Đukić.
Zavičajni klub Ličana Sreb Beograd. Ili Jerotić Sevojno. 150 je visina. Živković Sreb Beograd. 50, ajmo podrška. Tu visinu napadaju obojica. Tu visinu borit će se Živković iz ekipe Beograd i Jerotić iz Sevojna. Znači to je moj Nastavlja 150 152. Ajmo! Ide na rekord. Ajmo 154 odmori od 2 cm gore rekord. Nika Jerotić iz Sevojna, ali imamo i zanimljivu situaciju. Pošto je dosadašnji rekord više boja, 153. Jerotić će pokušati da preskoči 154 i postavi novi rekord više boja. I da imamo odvojeno. A sljedeća disciplina je bacanje kamena nek se pripreme tako. Na medalja